Tipraland Awareness Camp Joining Program Ambasa Divisional Committee IPFT Party ni bukhaktei songjajak tini joining program o joining program ni bisingtei janjani bodol no hamjaya angei janjani bodol ni leadership no hamjaya angei tini IPFT Party no hamjagei tini IPFT Party ni banner romlaikha 65 nokhong 195 voter phailekha tini IPFT Party ni banner romnani bagai romlaikha tini IPFT Party ni bana o banner romlai thanibo lamjagui naharka IPFT Party ni mantri Boromgonang Suklasaran Nawatia lamjagui nakha 65 nokhongni 195 voter no tini lamjagui naharka Boromgonang mantri Suklasaran Nawatia naitonde chini koktubni bisingtei o koktuma जों दिनै आम्बासा डिभिजननि सारा 4 माइल आरो कमिउनिटि हलाव एसे पान्डानि बिसिंतै टिप्रालेण्ड जाजागै फाइनेल जों लामसब फैना हारका ओ जागाव तिनिर सिगारिबारि बिसिनि 9 फेमिलि जियलसारि बिसिनि 20 फेमिलि बिश्वराम माने कुलाय आरएफ बिसिनि 12 फेमिलि जगन्नाथपुरनि 24 फेमिलि आपतिके टोटल 65 फेमिलिनि 195 भोटार ini गोबांमा बदल जुंसायमोन र टिप्रामो थाबाय सिपिएम ओ दुइटा बदलनो याकारै टिप्रालेण्डनि चबाव जों बसखांदिनो लाम जों चबाव चुबाना हनै चिनि पार्टियाव दिनै थाइका चिनि पान्डावो ओमफ्राय उनाव थाबायखौ बे लामसुमिना आरोना चिनि पार्टीनि सेन्ट्रेल कमिटिनि एजिएस तथा दाउनि केबिनेट मिनिस्टार गंना सुक्लाचरण नवादिया दङ चिनि मुंगिया गामि आर्ट ब्लकनि बेसि चेयारमेन तथा पार्टीनि एजिएस गंना सुनिल बर्मा दङ चिनि आइडब्लिउ जनरल सेक्रेटारि बे बरंगना माइनरसिन जमाते इअडाब्लिउ जनरल सेक्रेटारि जों चिनि पार्टीनि बानायाफोर गंना चिनि पार्टीयाव थाबायखौ बे लामसुमिना So, 60 family ni, besok putar. Total 65 family, 195 voter.